wathi wafuthi bakhe mina ngeke ngihambe ngiyinkosi yokuthula kusho njalo eBhayibhelini uthi uzawuzalwa uyinkosi yokuthula uthi ngeke ngihambe ngikuthula kwami ngizalisa bona niyabona bazalwane uma nje abazalwane kuyasanisa nje abazalwane kuba nabazalwane kube nokushayisana kube nokumezwana kube sekuthula ngoba phela sifundiswe ukuthi zamelana ukuthula nabantu bonke kanye nokungcwelisa ngoba lokho nabo angeke ayibone inkosi lokuthula abazalwane lokuthiwa asibe nabo sikuthola kuJesu akemandi ngabo uyathanda ngabo ukuthula usebekuthula ngabe mbuza bazalwane uhlenjani abazalwane uhlenjani ekhaya la uhlenkona kukhona yini izimpawu lekhomba ukuthi kudla nesidlako ekhaya ukuthi uhlalisana ngokuthula hlelisana njani-ke nalo lohlekunawo uhlelisana njani nebantwana bakho ekhaya hlelisana njani nemkakho hlelisana njani nabomakhelwane bakho ngoba inkosi yokuthula Jesu luphawu lokukhomba ukuthi lina Jesu uba lithula umuntu ngoba Jesu ulethe lo umuntu ulethe ukuthi kube kuthula